Karbi Prime da Birta long pen kato kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Rahul Gandhi Karbi Anglong Hanjanglang Sopa Thuak Lamalong Jangmini Phai Hini Arni Nang Humri Wangji Assam Legislative Assembly Elections Katibok Heda Jok Kapre Racharia Song Otum Penta Methang Racharia Song ke Pahai Ponchi Aphan Campaign do Desang Sea Sonsi Lakha Pharoi Sira Nerkep Bokazan LAC Jangmini Phai Hini Arni India Alliance Penanga Chitoidun Congress candidate Rotoning Tiaphan Votes Kerek Piamai Long Aluhi Sarpoman Pen Opposition Leader Rahul Gandhi MP Lapen Assam Opposition Leader Gaurav Gogoi Setame Chetong Dunji Son sialang litung pen kaning je pona tengke kado kabe bang suri thongke prapho sosia rat amuluk chetong ji pusi nang pachini dun lapen APHLC asong japo bapuram te rang pen nang pachini dun atengke BJP aphan ke parem ji aphan pusi alliance along chirap dun ji ong dung rotoning ti votes ke palong aphan pen up Rahul Gandhi ke bang je jai mekalong APHLC pen Bokazan LA constituency trok angbong pen bang suri kre pho sosia rat chetong dun ji pusi ning je pon Aduntu alang litum ning sang taratengke lakha pharoi sira nerkep Bokazan LAC penke Congress MLA candidates rotoning TC haipo pusi nang pachini Rahul Gandhi due to non 2026 election तारीख से क्या पानी कि जॉर्जिया प्रसार फान कैंपेन फान अनप के राहुल गांधी 2026 एमएलए इलेक्शन due to campaign के चेंग सी असम लोग किरां masih keceng si asam long kirangan istame dari tu karbeng long tu aku pai ke me alang lidak senang ke huri nang ke hundi ceng alang dak kan ke start po alang long campaign kuli nang an istame tapi nadak ka do kabe ni tu kristi ke dan ka do kabe ikin kira makat tantang lo itu mat finishing ki finish do chalo lapen hilipet ko na si sunji ma lapen nadak ka do kabe gitu amuluk kebang gitu putakan stame itu mori di kisik lab lo ada itu plan bang pada ke pilot ka do kabe karbeng long rat tha so BJP ko masih gitu kemat ha je rat han chine kong lo dongle phelang jor tik lo lape dongle phelang ke pavir ji so direction si dambom pot hai ke kam kheji lape lahai ka do kabe ke pavir ji pajone si ne tu APHLC lapen itu Congress itu Indian Alliance dapu Opposition Alliance dapu Karbingong ke APHLC Congress Red Alliance pulo kasano tin atum han samin itu dari gura ki piun am dari tum pilo ipun es tum stame am lang tum cipaduk pacidi prim stame ajak kebang abidi pena dak nang citong ngi kebang ifasi tuning dilo dari tum Congress sahin APHLC ahin pe sapela dak kado kawe dari tum arleng it tum kebang Rahul Gandhi bangji Gaurav Gogoi bagi lapen ICC pen doping ki ladak kebang ceng ani apa nasiano tin don rap korte je purial lapen Congress ka ching hon tu APHLC ka ching hon tu BJP di tu rat hange sine ton nangpo paning na chi parong dun non 2026 ka do kabe karbeng long long pasta ho asita ki hai di bhat nang che to dun je tu an ke kebang ifan si chuning ne lo ni tu ladak do kabe Congress dia पर babang program sampai kita dak sudah. Bangan bag doji sana le target time bata pina. Jadi tu target bang ke je un an pansing bang unji maskani tu je minimum bang ke 25-30,000 se tu target lo. So handa ni tu target dak itu ditik. Bukan yang kanglong situasi truk tu. Ada angpung pendidik tu APHLC tu pinamke surikrip hok abat kami tu. Proposal la non alliance nali to Nona bang kela bang abat sih long po tema cinggung tu pelu ke. Lapan la bang rata pantan ni pecini kang tumbang la no. Tema la bang ke ili tu BJP pan perem nangji pusili tu kecelang lo ko la bang ke. Anu tira ba putin APHLC long ketle ma bang putin tu nama tanang ko. Bukan LA lo mag ahor te mali tu ripa arjan lo tu ning tipa sibut pinang ko la bang ke la si. Lo to ning tiapan ripa arjan but ki pida nali tu ma tanang bang ke la ke APHLC jai kathara but lo pusi jai kathara pasi ki pilo pusi nali tu ma tanang ko. ठीक है सो तक से डिफुलों तमे कांग्रेस और तुमसी तमे APHL से कैंडिडेट जाएगा था फन वोट की पिया तू आना बांगला के रिपा फंसी की पिलो टॉमिंग पी फंसी की पिलो बसे दाम लंग तू मत खाना पोला से ले तो BJP अपन पेरम उनजी लपन BJP हन पेरम वेक नहीं बांगला से ले तो चलांग लो पेरम वेक बो उन को बसे को खेदम लो असलो ले फोय के हाय तला मिसन जी पूरा ला के हाय लंग मिसन के अपन
bukan jantak ke hilang misalnya di sini. nang tom la hem plekalam paninggi kangji pan pena rahul gandhi pan puson kachi sik don dom memorandum ben lo ko pene chini don Oh, hempe kalau apa bang kalau bang alang li ninje kai pusi tu namin thelo kali itu dak candidate amata la pendak itu district lang presiden lang itu sih kita control political kalau itu ninje kai cakai pusi Tenon malam sopor aphan birta amo ingtoniksna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihena mopet but hot birta along bang tweaklo. Lakhain ko Rahini Suropathar constituency MAC Kadom Terangpi non Kevangji Assam Assembly elections Lakha Pharo Siran Nerkep Bokazan LAC Aparman BJP pen Kachetoidun MLA candidate Surjo Rong Pharapan Highway Nangji Pukematha Jokpen Arisang Huatum Pendo de Sangse door to door campaign ajai me kedeng kedam. Sonsi hanjang langso langtenga rongpen pangcheng ponsi number other salapen sarthe phangcho anparta self help group nimarli atumpen chingki jethan ajai me ke paman pon adun thunon ke bangchi MLA election surihini renkora trok Suropathar MAC constituency pen jongsi ongdung avotes pen pa haidun pulote EM ang hoi setame nang pek pon popu CEM lamcha ka tengki pa pleng chi aphan ke do anarat non e phong khili ka hut manghu hepin pen pidong ang pharalong ke jok e chi aphan chuning ripon Lapentu anso seka chingthur avar sai kelong ji aphan lakpati baido atuma phan suri kebadim suring ko rapho lapen arunodoi anparta microfinance apreng do atum CM Dr Shimanta Biswa Sharma ka chichak ateng ke papleng ji aphan kili ka hut BJP aphan votes ki pipen ke pahai henlo mate ka chirap dun ang theklo pusi chingki che than pon hanjang langso Bisnu lekthe pen nangkilo bir Tang te pinigar bi prime time birta bang ke kangtonik lo kadoka vitame 2 me thak me kurwang tho.